Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ha ka step ngap jong si ublay ka sautri unai luar arajar arfuar. Kawe ka Trok kit Dewïong kabadan ya registration number ML06A0254. Kala Khyllem ha 101 area Upper Shillong. Kani ka jingja kala ja ha ka por sau bujem stem. Unong nya jong ni ka Trok ula pet karat no na kani ka caka. Handai kam hadian utrai jong ka Trok ba di maulong. Ulawan mi kani ka caka handai tere satya banyak keren bagi nong lum kubor. Layok jing tip kani ka Trok kawan kit Dewïong na light ring o na ka than sokra ban leit sabernihan. Ha kani ka jingja shim ladon ba mensau. Namar kini ke jingja Khyllem jong kini ke Trok kalawan ra e jing thang kali ke bajur hakathan apa Shillong henry hadien ku bakat tukat ni mentalala ban weng no dak ba penun kam hadu lightly ki kali khwai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.